Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, di video kemarin untuk kita nyaksiin bagaimana proses pemotongan Abang Po ya. Abang Po bayangin deh kalau kita udah nempelin golok di leher kambing atau di leher sapi. Abang Po kebayang gimana rasanya Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim naruh golok di leher Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd ya. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa ngelaksanain korban dan udah sukses kemarin acaranya. Nah kali ini kita mau ngimpleng bagaimana proses pendistribusian daging kurban di saat pandemi. Ternyata Bang Bu ada hikmah yang kita bisa ambil di sini. Pada waktu pelaksanaannya jadi biasanya kita nunggu tuh Bang Bu. Orang datang bawa kupon. Kadang-kadang udah sore sampai sisa tuh ada yang kagak datang. Ada juga gini Abang Po, kita masih motong-motong hewan kurban, yang bawa kupon udah dateng Jadi agak riuh lah kemarin. Nah sekarang ini alhamdulillah Abang Po selesai bungkusin, anterin, dah selesai. Mudah-mudahan berkah. Yuk sama-sama kita impleng video pembagian daging hewan kurban saat pandemi. Semoga ada manfaatnya. Tonton sampai kelar, yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ini
80 sapi, 20 ini kambing. Nah, yang kambing putih dalamnya. Ini sapi, ini yang kambing yang putih ini. Ya, kasih putih. Bangunin tuh. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Ya, langsung ke pasar لا sana. إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له Salamin dulu biar enak. الدين Ya. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Itu di sana. Ini tuh, itu tuh turunin tuh. RT 2, RT 1. Tuh dia sekarang. Bawa dong gitu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد 80 لله sapi, 20 كثيرا itu ya, kambing ya, kambing putih وسبحان plastiknya. الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله Ya, Bert, ya. ولا نعبد Ya, إلا ya. إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Masir ya? الله أكبر ولله الحمد
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة